يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ اے منی زندان ہمراہاں آیا متفرق و الگ الگ رب بہتر و شترن یا ہما یقین و زبردست و طاقتور اللہ. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ہما ہانی کہ شما بید اللہ بندگی اکنت آہشکا لہتی نامن کہ شما او شما پتو پیرو کان وط نام بستگن اللہ پا اشیاء ہچ پیمین دلیلی دیم نداتگ حکم تہنا اللہ جندگن ہمایا حکم داتگ کہ بندگیا مکنت بلے ایو کا ہمائیے بزا اللہ ہمیشنت محکمین دین بلے گیشتر مردم نزانند.